tufikiriane, tuhurumiane, tusaidiane, tushike mikono zetu. Wale wasioweza tuwawezeshe, penye matatizo turekebishe. Inanigusa moyo. Familia ya Utana TV, wacha nichukue nafasi hii niseme moyoni mimi na hisi furaha kwa ile kazi tumekuwa tukifanya. Ninachukua nafasi hii kwa njia ya kipekee nikurudishie shukrani wewe ambaye umekuwa pamoja nasi tukitekeleza yale mambo tumekuwa tukiyafanya hapa katika Utana TV. Na niseme licha ya kuwa hatuna ile nguvu tunaweza sema ni ya kutosha, licha ya kuwa hatuna ule uwezo pengine tungetarajia, tunaweza tukasema kwa kushikana tumeweza kutekeleza mengi. Tumeleta mabadiliko mengi kwa watu ambao pengine walifikiria wamefika mwisho. Ningetaka nichukue nafasi hii kwanza niwaambie kuna ule mradi tumekuwa nao, mradi upande wa Chicago. Mnakumbuka hii familia ambayo ilikuwa inalala chini ya mti? Mnakumbuka tu hiyo picha tuliwaletea, video tuliwaletea. Mnakumbuka pia watoto wakiamuka kutoka kwa hicho sijui nitakiita kibada wanaelekea shuleni. Mnakumbuka hao watoto hata kwa kulala hakuna, ni kutandikiwa chini, matandiko yalikuwa yako. Mnakumbuka hata kile chakula ambacho tulikipata nje, wao wamelala ndani, chakula kiko nje. You can imagine, mbwa nje, wanyama, lakini hawakuwa na nafasi ya kuweka hicho chakula. Tuliwaita na mkaitika, na tukang'ang'ana vile tungeweza. Tulifanya kulingana na uwezo wetu, na mnaona kile atilisi tumeweza kukifanya. Mungu aliumba dunia, tufikiriane, tuhurumiane, tusaidiane, tushike mikono zetu. Wale wasioweza